I expressed our condolences for the people who have died and are dying in the conflict between Ukraine and Russia. Ditabeng tse ding tse fapaneng, Mopresidente Cyril Ramaphosa o re ka mokgwa o neng o sa lebellwa o bile le puisano e thabisang le Mopresidente wa Ukraine Zelensky. Mopresidente ena wa Afrika Borwa o hatella hore ho be le tumellano e tlang ho lebisa tharollong ya kgotlang ya Russia le Ukraine. Boemong bo kang ba Matjhaba Kopaneng Afrika Borwa e kgethile ho se vote dintlheng tse amanang le taba ena. No, he didn't have any hesitation about talking to me. And in fact, I found him so warm and so open to chat. And the other issue that he touched on quite a bit was the food security issue, that he's concerned about food security, they as Ukraine being like a bread basket for many countries in the world. Mopresidente Ramaphosa o re Afrika Borwa e hatella hore dinaha tsena tse pedi di tswela pele ka ditherisano. Nakong e fetileng o ile a selwa ka hore o nka lehlakore la Russia mme o sitwa ho letsetsa Mopresidente Vladimir Putin. Fela a tsitlalela hore se bohlokwa mona ke hore ho be le tumellano ka tsela ya ditherisano. So he was rather pleased that I could make time to talk to him. And I informed him that our stance has been that we promote negotiation, collaboration, and I informed him that we're hoping and wishing that the negotiations should lead to a conclusion or an end to the war.